Dobrodošli u Mikrofoniju s Amerom, podcast koji gradimo za portal Tačno.net. Moj današnji gost je pisac i dok sam čitao prve stranice njegovog romana, meni se vratio flashback na 93. kao Matrixu kad se ona mačka zaledi, jer te slike koje sam pročitao u romanu nekako su bili deja vu za mene, jer sam 93. bio u logoru u Stocu pa sam iznosio namještaj iz stanova kako je to radio glavni junak romana kad sam bio hodža. Naš današnji gost je Damir Ovčina, pisac. Razgovarat ćemo o tom romanu, razgovarat ćemo o književnosti, razgovarat ćemo i o poeziji i odnosu politike prema kulturi. Razgovarat ćemo i o pisanju i onome što bi mladi voljeli ili željeli da im se danas da u ruke. A razgovarat ćemo i o tome da li još uvijek Konan živi na Treskavici. Damire, dobrodošao. Zdravo, živo. Hvala ti još jednom, evo hvala i Bajbuku što su nas ugostili ovdje. Hvala tebi, ja sam već bio u Bajbuku. Više puta. Rijetko doći. Dobro. Književnost ima za tebe neograničenu moć, iako je to individualna djelatnost. Jel? Ako je Homer stvorio ovu našu civilizaciju, kako ti vidiš ovu današnju, virtualnu, kako ona teče? Ona je s jedne strane, kažeš za Homera, ona je vjerojatno stvorenje najvećih maštarija koji je pisac ikad imao. To je da može u svakom trenutku objaviti ono što hoće i da ne zavisi ni od koga i ni od čega. I ta sloboda i dostupnost prostora, da kažem, medija je još neosvještena. Tako da ovo, mislim da je ovo vrijeme pisaca kojih je, kako to već biva po ironiji sudbine, sve manje i manje. Uvijek ih je bilo malo, sad ih je sve manje. Što je više prilike, to je pisanje manje. Jer ima neka kontraintuitivnost, šta kako se to zove, da više prilika daje manje realizacije. Ja, Čujem se da je to. Nije Homer imao urednika, nije imao izdavača. Imao jasno. Homer je za mene jedno nekom određenju gdje sam pročitao ili sam zapamtio tako ili sam izmislio da je to bio jedna vrsta interneta tadašnjeg. Sve što je bilo znanje na svijetu, on je stihovo i ljudi su tako širili. Sve je zapravo tako je počelo, tako će završiti, zadnje će nestati. Zadnje će nestati čovjekova potreba da govori o sebi u svijetu. To je prvo i zadnje. Da. Evo, kada govorimo, to je ipak ta moć, ali književnost ima tu zaista moć. Ti govoriš o neograničenoj moći. A danas kako se ona nosi sa ovom estradizacijom svega i svačega? Recimo ima, ne znam, izlazi na tone knjiga, vjerovatno puno manje dobrih nego onih loših. Pa kako gledaš književnost na nekom kantaru? Jel ona opet pretegne to dobro i dobronamjerno u odnosu na ovo loše, estradno i ovo sve što nam se nudi bez ikakve kontrole? To je problem koji ja vidim povezan sa shvatanjem države, odnosno čovjeka. Jer živimo jednu inerciju svijeta u kojem je književnost bila nešto što je država, odnosno vlast. Vlašćurina financirala, ona financira najviše i najčešće i svjesno i nesvjesno i po logici masovnosti financira smeće. Ali u svijetu cijelom 99% od toga je tamo gdje je čisto tržište i gdje nije 99%, vjerojatno i više, 99,99% od toga je smeće. Tako i kod nas, i u Americi, i bilo gdje, s tim da je kod nas to smeće bezobraznije jer se iz tuđih džepova plaća, pa je onda još odvratnije, da tako kažem. Ali za samu književnost i ono što malo vrijedi u njoj, to je ipak i dobro, jer ono malo što vrijedi treba da se bori s onim punim što ne vrijedi i što nestaje i što će nestati. Tako da ja mislim da za čovjek ozbiljno shvata književnost je ovo jedna dobra mjera da se suprotstavlja. Pisac je onaj koji se suprotstavlja. To je ako se ne suprotstavlja, ako ne ide mimo svijeta, on nije pisac. A kako gledaš na školski sistem? Koliko škola tu može pomoći ili odmoći? Pa, kao neko koji je radio dugo u školama, mislim, što više o njima razmišljam, što se više toga sjećam, to je zapravo najveći neprijatelj književnosti.
ona je neprijatelj čovjeka inače, a naposle neprijatelj književnosti, jer književnost je ona forma u kojoj je čovjek najbliži slobodi po definiciji. Škola je sve, ali nije sloboda. Ona je nastala iz dobre namjere, ali otišla je na kontrast. U svoju krajnost, da. Postala je karikatura, kako to već bio. Sve što postane podmoranje, postaje karikatura. Bez obzira na sve, pametna djeca mogu sve iskoristiti za sebe. Da. I onda će to iskoristiti. A ono što se troši vremena i prostora na predavanje književnosti u školi da čini štetu. Da. Sjećam se jedne scene iz 1991. godine, tad sam bio prvi razred gimnazije. I prva lektira u gimnaziji mi je bila Prokleta avlija Ive Andrića i ja je naravno nisam pročitao kao većina mojih školskih drugara i profesor mi je bio Hamica Šator jedan. Umro je rahmet mu duši. Hamica mi je pitao jesi pročitao knjigu, ja kažem nisam i on mi dao keca. I prođe sljedeći mjesec i sljedeća lektira je bila Decameron. Giovanni Boccaccio, debela knjiga, skoro kao ona tvoja. I ja sam to pročitao i dođem na čas i odgovaram i dobio sam neku dobru ocjenu, ne mogu se sad sjetiti tačno šta je. I na kraju me čovjek pita, a ko je bio Karađos? Ja gledam u čovjeka i prebirem po glavi, kažem, pa taj nema u Decameronu. Kaže meni, da, ali ima u Prokletu. Ali još mi da jednog keca i rekao mi je, ako želiš biti ozbiljan čovjek, moraš čitati knjige, moraš a vidio je vjerovatno u meni neku vrstu potencijala i on me tjerao i poslije su te keče vjerovatno izbrisao, ne mogu se sad sjetiti, ali uglavnom pomogao mi je da da te neke stvari u životu mogu razlučiti na ono što je bitno, što je nebitno, šta čini nešto čovjeku neku čitavu tu slagalicu koju on mora složiti da bi mogao kroz život dalje ići. Jest, to je, mislim da je pošten nastavnik, da je dobar nastavnik, naposle nastavnik književnosti, jer ostali po definiciji ne mogu, mislim, ne podcjenjujem, a način ne precenjujem jednu drugu stvar pod književnost, ali nastavnik hemije ima objektivno malu mogućnost da bude inteligentan. Puno manju, ima mogućnost da bude genij, ali da bude prosječnjak, da genij je rijetkost. A nastavnik književnosti bi trebao po onome da bude inteligentniji po onom čega se dotiče. To je sve manje i manje i mislim da je to prirodan put koji je ogroman napor da se nešto ljudima učini dostupnim, kao što je knjiga i sad da se ona oslobodi svakog pritiska, da bi čovjek čitao samo tamo kad mora. Da, ali on mi je pomogao, na jedan način mi je čovjek u to vrijeme pomogao, ja sam se onda otvorio prema knjigama pa sam stvorio neku ljubav i tako dalje. Ali to je vjerojatno izuzetak, kakvih ima puno, ali puno više onih da su nastavnici ogadili djeci čitanje. Da. Jer on je mene natjerao na jedan pedagoški dobar način, na foru što se kaže, mislim to treba znati. Dobro, ja vjerovatno malo je takvih profesora kakav je bio Hamica Šater, ali eto. Ta generacijska priča smještena je nekako i u tvoj roman kad sam bio hodža. I ne znam je li to generacijska i to stvar. Ja kad sam čitao taj tvoj roman i stil kojim pišeš je u stvari kao meni da sam neki predložak za strip, da crtaš jednostavno slike kroz roman. I ne znam, kao da sam nekom stripu Dilana Doga pa vidim oko sebe sve te stvari koje opisuješ. Strip je bio moja fascinacija i danas je, prekjuče sam sa sinom bio negdje pa on već izašao iz tog fazona stripa, ali smo u jednom kiosku vidjeli upakovan 2 toma Kena Parkera, što je meni bilo neodoljivo, pa sam ga navratio da to kupi. Ta fascinacija čitanjem, slikama i povezanošću slike i govora, mislim ono što književnost u svom najboljem shvatanju jest. Jer ona zapravo traži istinitost, a pisac koji može ono što napiše pretvoriti u sliku, čija se rečenica može pretvoriti u sliku, ne znači da će valjati samo zbog toga, ali nije daleko od istine, nije daleko od te potrebe da se ono što je rečeno da bude na neki način vjerno, pipljivo, živo. Književnost je vrlo često ne izgubila živost, izgubila je kontakt sa stvarnošću, postala je stilska vježba, postala je fondovska stvar. Mislim da je strip kojeg više i nema, koliko vidim, osim tih starih izdanja. Da, nema, da. Sad se reprinti razni. Odlični su reprinti onih starih izdanja, ali sadržaj je ostao isti.
žao mi je ljudi koji ne čitaju stripove, kao što mi je žao ljudi koji nisu čitali stvarno, kao što mi je žao ljudi koji inače ne čitaju. A žao mi je ljudi koji čitaju loše stvari, tako da, niko mi ne može pomoći. Ali to jest bila neka generacijska, mislim, generacija stvar, jer strip je bio važan za moje odrastanje, vjerovatno čitao tu generaciju. Sigurno. Ja, koliko se ja sjećam nekad u građanskom naselju, da su svi čitali, bez obzira na rezultate u školi, nije bila... Strip nije bio stvar neke elitističkog odnosa prema nečemu. To je bilo stvar opće mjesto. Normalno stvar. Ja sjećam da je bilo, ne znam, kod mene u razredu pa ljudi koji skupljaju Bleka, pa oni koji skupljaju Zagora, pa oni koji skupljaju, ne znam, Kapetan Miki, Komandant Marki i ostalo. Da, to su važne stvari. Da se malo vratimo na roman, po meni najvažniji roman nakon rata je Kad sam bio hodža. Zaista je moćna knjiga, za mene lično, ja je svima preporučujem. I te stvari kad se čita i taj opisi Grbavice kao jednog geta, kad se opisuje i odnosi među ljudima, kad se opisuje odnos, ne znam, šefa ovog radnog voda ili, ne znam, kad se opisuje onih 10 redova koje glavni junak izgovara umjesto neke prave dženaze. Sve su to stvari koje su za mene nekako, ne znam, to jesu traumatične stvari, ali po meni one pomažu da se ta trauma lakše sa sobom nosi, jer vjerovatno se nikad nećemo riješiti. Ja nisam, pišući, imao osjećaj da pišem o nečemu teškom. Imao sam osjećaj da pišem o nečemu što se može lako opisati, što je život. Pišući nastavak tog romana poslije, nedugo nakon što sam ovaj napisao, ja sam prišao tome s idejom da ću puno lakše opisati stvari koje su mi puno bliže, pa ih bolje znam. Međutim, bilo je obrnuto, one su mi bile teže, one su mi izmicale i ni danas nisam siguran šta sam tu dobro uradio, šta nisam. A ove stvari koje su mi se činile teže, one su mi bile lakše, jer je u njima bilo naprosto neko svjetlo za osvjetljavanje svega toga mi je išlo na ruku. I danas kad mi neko kaže nešto da je roman, da mu je bio težak iz nekog suočavanja s tim, ja se iznenadim. Ja sam iz njega zapamtio, kao da sam zapamtio iz njega vedrije stvari. Meni nije bio težak. Kao da je neki roman moje vedrine, kao mladost. Tako bih opisao to. Ako mislim da književnost mora biti teška u smislu, svaka književnost koja vrijedi je teška, jer ona govori o ozbiljnim i teškim stvarima. Ali ne bi smjela biti teška u tome da nas dodatno ubija u životu, jer toga imamo i bez književnosti. Ona ipak, htjela ne htjela, mora biti rješenje, mora biti nečim svojim mora čovjeku dati snagu, jer šta će mu književnost ako ga gura na dno? Tih stvari koje gura na dno ima milion. Ja sam kao 17-godišnjak bio 3 mjeseca u logoru i mislim, svaki ima neku svoju traumu, ali ja se osjećao bolje nakon što sam pročitao knjigu. Pa nadam se da je to tako i to me godi. Mislim da je ljudsko iskustvo i ono što je jako razumljivo. Nema tog ljudskog iskustva koje drugi čovjek ne može shvatiti, koji na neki način nije njegovo iskustvo. Ako je potreba za pisanjem, ipak u sebi ima potrebu za dijeljenjem iskustva. Ona mora biti na neki način ohrabrujuća. Da, i ovaj glavni junak na kraju krajeva, desi se onaj zaokret u romanu kad se on sukobi sa srpskim vojnicima, pa mislim, ta dinamika je zaista za mene fantastična, ali nekako kao da ima neke nadnaravne moći, kao, ne znam, suočava se na početku kad majka umire, sruši se jedan svijet, počne jedan novi pakao, ali on i na početku ima tu super moć i na početku i na kraju knjige da vidi zelene oči. To mi je nekako onako ostalo kao moment koji je važan. Pa, ta slika je bila druga koju sam ja imao. Ja sam imao sliku u glavi kraja romana, tog krova iz marta 96. Rodskog nasilja. A nisam znao kako da dođem do nje. Onda sam počeo na jednom drugoj tački, išao sam nekim drugim rečenicama da bi onda vidio da mogu da počnem tom slikom. A preko te slike krova da dođem do slike tog pogleda, koji je zapravo slika života.
slika bliskosti života i smisla života. U tome je nešto što može omogućiti roman, čini mi se, da on mora da ima neku tačku svog opravdanja u vrijednosti života. On mora da krene od neke vrijednosti života. Mora da, kroz šta god da prolazi, mora da se vrati toj vrijednosti života. Mislim da kad smo ovo pregovorili o školama, i to je možda jedna od stvari, od 1000 stvari koji fali u objašnjavanju književnosti, koji fali u doživljaju književnosti, taj osjećaj besmisla koja naša književnost 20. vijeka tovari na čovjeka. To malo mu je svega ježgena tovari kako magarca koji kakvim besmislom života. Da je to zašto djeca instinktivno i puke jednosti, ali i dobra i pametna djeca na neki način odbijaju čitanje zbog tog osjećaja izlišnosti, nekorisnosti iskustva opisano. Bi li volio da je tvoj roman školska lektira? Ja bih volio da nije, da ga niko ne čita što mora, nego da ga svak čita zato što hoće. Ima za mene veća nelagoda da ga neko čita nego da ga ne čita, jer ne znam, taj ko čita ja neki feeling gdje može pokvariti čitanjem, a ovaj koji ne čita da ga ne može pokvariti. Mislim da nema potrebe da išta bude obavezno na ovom svijetu, takvo, pogotovo u čitanju. Možda bi djeca, kada ova knjiga, ova ti košta 20 maraka, da pročitaš ova 10, možda bi lakše shvatili vrijednost, da tu postoji neka vrijednost u svemu tome. Ja mislim, ne mogu se baš s tobom do kraja složiti, mislim da je ta knjiga važna i mislim da bi bilo važno čak, čuo sam da se treba i ekranizirati. I pričao sam o tim slikama, mislim čak taj scenarij je, samo po sebi ova knjiga je prilično blizak nekom filmskom narativu. A mene najviše podsjeća na ovaj film Pijanist. Recimo ovaj čovjek koji živi u Varšavskom getu pa se bori pa na kraju mu njemački oficir pomaže. To je u stvari istinita priča ovoga Vladislava Špilmana koji je živio negdje još do čini mi se do 2000 i neke. Ali nekako čini mi se da je važno da se to ekranizira. Ademir Kenović radi na tom projektu koliko znam. Je li taj projekat i dalje? Pa treba čekati svaki čas da se to produmi, ja sam to davno napisao. Pa smo dogovorili šta bi tu trebalo da se uradi i navijam da će to biti koliko danas. Evo sad da će mi doći. Neka dobra vijest da je taj neki financijer koji izbavi prodaju signala za mobitele i tako. Da je spreman da da toliko para koliko je on izračunao da treba. Ja sam u ovom filmu, u tom potencijalnom filmu i seriji koja treba da bude. Ja sam samo napisao, nisam se bavio tehničkim tim detaljima. Ali mislim da je, kad sam pisao, nisam pisao s nekim umišljajem da to bude film, nego da je prirodno je da film nastaje iz romana, i ne samo iz romana, može ga neko i napisati. Breaking Bad je onaj napisao, ekipa cijela onako. Ali to ipak, u svu zabavnost i odličnost toga i neuporedivost toga, ipak tu nema nekog intelektualnog pročišćenja, nema intelektualnih toliko stvari, ne kažem da ih mora biti, ali ono gdje je film najpotpuniji, to je tamo da se naslanja na roman. Jer roman ta forma koja daje čovjeku mogućnost za sve, da bude sve što treba čovjeku, on može da stane u roman. Nešto od toga i film, pa i strip. I poezija, jel? Poezija je, na primjer, za mene, ti si pisao, ja sam nedavno išao na Treskavicu i bukvalno sam vidio onu tvoju pjesmu u kojoj se pitaš jel tu živi još uvijek. Čini se da živi Konan, jel, u kojoj, ne znam, vojnici su pod onim najlonom, se kuhaju šatora, ovi konji skaču sa litica. Poezija je nešto što je također Stevan Tontić mi jednom rekao da u poeziji nije mogao da laže. Je li to ključ? Poezija je forma koja je zatrovana amaterizmom. I zatrovana tim samodovoljnošću, čini mi se. Ona od svih književnih grana najoboljelija od tog netržišnog principa da se. Mislim, u tom jugoslavinskom fazonu je bilo dobrih, odličnih pjesnika, ali da se nešto negdje objavi u Korči i tu manje više se to završavalo. Ja mislim da poeziji treba obrtni moment, da je treba nešto što će, neka poluga koja će napraviti da se ono
da jače povuče, kao što romanu treba u prozi, u srcu proze je poezija, u načinu poezije pa meni bi trebalo da bude proza. Jer ono što je u književnosti pamtljivo, što je vrijedno i gdje se ono na kraju potvrđuje ili nestaje je poezija. Ali ne samo sama za sebe i ne samo u kratkoj formi, nego u tom preplitanju čovjekove potrebe za širinom svijeta i za onim trenucima kad se ta širina svijeta kristalizira u nešto pamtljivo, nešto nezaboravno, trenutak kad se čini da je nešto već od života. Eto, taj trenutak gdje koristimo poeziju. Ja mislim da je roman, zapravo za mene roman poezija. Ja sam pisao pjesmu na mnogo strana. I danas to radim. Ako uspijem izdržati ritam, ispričati što ja hoću da ispričam, a zadržati ritam kao da pišem ogromnu pjesmu, to je onda za mene opravdano. Da. Ima jedna pjesma, kad govoriš o tim nadnaravnim scenama i moćima koje su povezane sa poezijom, ima pjesma od ovoga Ilije Ladina na majčinom grobu, na primjer, kad je moja mama rahmetli preselila, pa sam došao na mezar, pa bukvalno sam tu pjesmu vidio. Ne znam, on želi da je nešto donese, ne može je donijeti ništa, kaže da je zemlja, iznad nje nebo cijelo, a niko ti toliko ne bi mogao donijeti. Mislim, ta pjesma je jednostavno to što si rekao, to je neka snaga koja je... Naši se životi to ukrštaju i osmišljavaju u tuđim riječima. Prepoznajemo svoj život, vidimo da je to sve što postoji, da je smisleno. Smisleno u smislu čovjekove mogućnosti da to sve preživi, da uveže u cjelinu i da da svoj utisak u sve to. Roman je, u kojem pričam s druge strane, najčešće osjećaj romana pročitanog je brutalost. To je najčešća dijagnoza romana, zato što je proza radi proze. Kao što je u poeziji problem, poezija radi poezije, forma radi forme, koja je kratka i se čini da se... Ja mislim, u poeziji ljudi kad pišu, često im se čini da se može prikriti neznanje veliko. A u prozi da se može svaki netalenat ugurati u prozu. Zato su netalentovani ljudi, su najčešće prozaisti. A amateri su najčešće pjesnici. Da, zanimljivo. Ti objavljuješ i kratke priče na web stranici improva.ba i preveo si nedavno i knjigu o kapitalizmu, je li tako? Tako je. Ja objavljujem sad zadnjih par godina na stranici Nomadi, na svojoj vlastitoj, na portalu Nomadi, jer je u meni jaka i djetinjasta potreba da pišem o stvarima koje ja mislim da su dobre, da su važne, da su mi dobar način vježbanja i dobar način suočavanja s pisanjem stalno u formi koja nije samo roman. A što se tiče kapitalizma i Ayn Rand, to je velika, na neki način neispričana, neosmišljena, nedoživljena priča. Mi smo ovdje imali prevode koje čega u Jugoslaviji. Tadašnjoj poslije rata... Malo se o tome je znalo praktično. Milioni, milijarde i milijarde, ne milijarde fondova su potrošene na gluposti. Od prve do zadnje marke državnih para, ovakvih nekih. Da nismo dobili nijednu jedinu istinitu primjenjivu rečenicu. Ja, ti si rekao da je ta žena ispisala tvoje misli, nego sam čini mi se da sam to pročitao. Ona je malo da kažem, malo hladan pisac u svojim romanima i možda me ti njeni romani ne bi toliko dotakli. Ali u načinu na koji piše esej, koji piše o životu, ona piše o svijetu koji je određen filozofijom, ko što je. I piše onome što mene zanima od uvijek. Mislim, svakog čovjeka na ovom svijetu zanima kako ta ljudska ideja, kako se ona primjenjuje u stvarnosti. Šta se dešava između svih tih knjiga i onog mehanizma djelovanja u stvarnosti. Na kraju kraja, kroz nju koja nas nikad nije ni vidjela, ni čula. A vrlo nas je dobro poznavala, koji svaki pisac dobar, on odlično opisuje i ne htijući sporedno ono što nikad nije vidio. Šta je problem u našem svijetu i zašto je naš temeljni osjećaj svijeta neuspjeh? To je pitanje koje mene zanimalo. I između ostalog u njenim
njenim tekstovima sam i tražio te odgovore i u drugim tekstovima. Sad čitam nekog drugog, trećeg, petog. Sve što mi se sviđa na neki način odgovara na to pitanje. I meni pomaže u shvatanju. U toj djetinjastoj potrebi da razumijem stvarnost oko sebe. Jer šta je književnost nego pokušaj razumijevanja stvarnosti? Da. I onda se ne razumijeva samo iz priča kako se neki nešto nasikirao, nešto mu bilo. Što je najčešća tema, nešto mu bilo, nekaga. Ne voli i on je sad tužan i mi narod tužan s njim. Tako da. Banalnosti. Ali ona mora, književnost mora u sebi upisati sad kompletan paket mjera. Nekad govorim. Da. Pa profesor Dubravko Lavrenović predavao mi je ovdje na Filozofskom fakultetu. Upravo je to govorio i za istoriju. Znači, nemojte učiti samo datume, nemojte nego da razumijete ono zašto je danas nešto tako. To je, mislim, isti je koncept. Apsolutno. Sve što je. To je taj koncept škola. Da se kaže nekom iz neke lekcije, ne znam ja, iz fizike, da je to nešto što postoji na ovoj kameri ili nešto slično. To je onda stvar privlačnija, zanimljiva jer postoji veza sa stvarnošću. Što mora u svemu da bude veza sa stvarnošću, da bi bila razumljiva, da bi bila privlačna. I obrnuto, knjiga ako ne odgovara na pitanje stvarnosti, ona je potpuno promašila svoj zadatak. A najveći broj knjiga ne odgovara ni nekakva pitanja. Smeće. Da. Govorio si o tome koliko bespotrebnih stvari nam je nametnuto na jedan način. Je li malo i politika, je li taj njen odnos prema kulturi, je li ona od nas nametnula taj luzerski mentalitet? 100% jest, svjesno ili nesvjesno, ali su ipak rimlji ljudi s ove strane koji su kao pisci, koji su kao čitaoci, znači to nisu koji hoće da su pisci. Ili hoće da su novinari, ili hoće da su nešto se vrte po televizijama. Prihvataju temeljnu laž, a to je da neka vlast, nekakav kantonalni ministar, da on dijeli pare za knjige, čije on to pare dijeli tuđe, kako dijeli, ko da su njegove, kom je da ne ga briga, samo mu skine s vrata problem. Mislim da je potpuno paradoksalno da izdavač ili bilo ko drugi prihvata državne pare da bi štampao knjige. Pa to je kontradikcija sama po sebi. Književnost mora da bude prijetnja nekakvom tamo magarcu koji sjedi u nekoj vlasti. Mora konceptu vlasti zbog vlasti. To mi mora da bude prijetnja i mora da izaziva neugodu. Se od nikog kantonalno vladi ne misli da tu glupost, tamo neki nešto pišu, igraju se kod društva penzionera. Društvo pisaca kod društva penzionera sjede i igraju se. Dopisuju se. To je greška s ove strane, ne s one strane. Vlast uvijek privlači ološ i to će biti dok je svijeta i vijeka. Ološ trči prvi u vlast, naravno. Ali književnost i sve što je intelektualno ne može da trči onaj koji gleda kako će uzeti tuđe pare preko budžeta. Ta stvar nije nimalo naivna po meni. Ja o njoj dosta razmišljam. Mislim da je tu stvar koja bi mogla spasiti ovaj narod iz tog. Puki tržišni mehanizam za sve. Jer čovjek koji ne vjeruje da njegova književnost vrijedi, on neće uložiti svoje pare u to. Onaj koji vjeruje da vrijedi, on će uložiti svoje pare. Pa ti očito vjeruješ, jel ti na neki način i pokušavaš biti poduzetnik preko svoje web stranice, pokušavaš. Može li se to u današnjoj BiH? Ne može se živim, preživljavam, tu vrtim se to po svega, ali sam koncept je moj problem, moja stvar u smislu da ako ja sad ne mogu od toga, ja moram naći nešto drugo da bi to dopunio, ali ne mogu to prvo prodavati da bi živio od toga, kao sistem da bi uzeo nekakav... spojenih posuda. Sve što vrijedi je stvar uvjerenja. Ono što ne vrijedi mora neko drugi doplatiti. To je. Čini mi se da o tome niko ne govori, ne znam zašto i kako. Razumijem da oni koji izdaju knjige, da im je lakše da... Razumijem, ali ne opravdavam. Da im je lakše uzeti nekakve pare iz fonda, reći to je svakako će to potrošiti, baciti hoće, ali je šteta koja se stvara ovako puno veća nego da se gro knjiga ne štampa. Koje knjige bi ti mogao preporučiti, recimo, poslije rata BiH je njena književnost zaista imao i autora srednje generacije koji su dali su svoj neki doprinos i u kulturi sjećanja i nekim temama koje su zanimljive bile i našoj generaciji, ali i ovim novima. Vidiš ti da ima tu nekog materijala, štofa, što se kaže? Sigurno da ima. Ja sad od ovih zadnjih stvari, neki dan sam pisao tekst o Amili Kahroviću. O njenom zadnjem romanu.
što mi nije lako bilo da pišem o nekom piscu koji je mlađi od mene, tako dalje. Meni je to nelagoda, ali mislim da je vrijedno. A naša kultura, ima par pisaca kod nas. To je, ako imamo 2 ili 3 ili 5 ili 10 pisaca, ali ako imamo 20 knjiga koje vrijede, to nije malo, to je puno. Jako puno. Ja sam pročitao dobrih knjiga naših, puno. Jer mi se čini da su mi važni, ako su naše, ima čovjekova potreba da u svom jeziku prepoznaje vrijednost. Puno lakše, puno dublje djeluju nego oni izvana. Oni najbolji izvana mi djeluju kao da ih je neko naš napisao. Većina naših mi djeluje kao da ih je neko podmetnuo sa strane, kao da ih je ubacio u jezik. To što kad sam ja studirao književnost, a govorim to da sam je, zbog toga da sam ja volio unatoč tome što sam je studirao. Većina ljudi koji studira što ne zna šta će sa sobom, pa daj mi nešto da studiram. Da ima diplomu nešto. Činilo mi se da ima toga puno, da ima toga vrijednog i da je to puno prisutnije u narodu nego što sam poslije shvatio godinama da je prisutno. Samo da to osvijestimo, imali bi veće samopouzdanje. A to samopouzdanje nam treba za gro stvari. Toga nema toliko da se napravi 4 godine studija samo na našu književnost, ali se sva književnost svijeta može čitati kroz našu književnost. Mi možemo samo kroz Ibrišimovića pročitati gro svjetske književnosti, direktno i indirektno. I u najboljim što ima kod nas možemo se mjeriti s najboljim što ima u svijetu. A to je što čini jedan narod na kraju krajeva čime se on opravdava na tom velikom tržištu naroda, na velikom posljednjem sudu naroda, neće ništa moći donijeti ni golfovi stasa, ni ništa drugo, nego neka vrijednost u kulturi. Tako je. A ko su ti pisci za koje smatraš da su kao naši? Da su na stranom jeziku pisali, ali ti ih razumijevaš kao svoje? Ja sad pokušavam da, kao što Ayn Rand, pokušavam da ih sam štampam. Aha. I sad ja imam neki kriterij koji je određen mojim budžetom, ali nije ni važno. Ponašam se kod imam se pored svijeta. Ona je, recimo, taj pisac koji mislim da bi je naš narod potpuno istinski mrzio, prezirao, svaki lažni intelektualac. Zato što razgoličava. Zato što uništava svaku iluziju u glupostima. Što piše onako prividno hladno i ne nudi izgovore da treba uopšte centar ništa radi, šta ja znam. Recimo nju izdvojiti. Sad pripremam sljedeće da izdam, osim svog vlastitog romana, da izdam Dnevnika Dostojevskog, koji je nama izuzetno blizak i izuzetno dalek. Koji je na neki način ono što piše veliki prijatelj čovjeka i naš u smislu naroda, države, ideje svijeta na neki način neprijatelj. U stavovima koje on zastupa, ali u toj kombinaciji privlačnog i odbojnog, i to odbojno što se sad dešava na neki način je on napisao davno. Ne kao želju za istribljenjem, ničim, nego kao potrebu za jednom apsolutizacijom tog svog pogleda na svijet, ne znam kako to nazvam. Ali vrijedno čitanja, vrijedno toga, nisam ni ja znao kada sam još čitao kod dijete, pišem ja tamo o Zenici neku pjesmu navodi. Takve stvari koje kod njega postoje, do toga šta će se dešavati u politici koji će biti, šta je čovjek koji ismijava tu, između ostalo. Neko mu rekao da je on veliki psiholog, pa on to ismijava, ako što sam i ja uvijek smatrao da je to skluposti. Takve stvari. Planiram, osim njega, izdati još Tolstojeve dnevnike u vrlo brzih dana. Ima gro pisaca koji smo znali iz lektira, koji su prošli kod nas kao lektirski pisci. Ili tamo gdje su oni najgori, kao što je pomeni Tolstoj najgori u Ani Karenjini. Nekako se nešto naskiralo. A tamo gdje je najbolji, to je nekako prošlo i kod izdavača i kod svih sa strane. Meni je želja da tih nekoliko 5, 10, 50, koliko stignem za života, 100, 150 pisaca. Da prikažem zbog samog sebe, žalijeći za onim vremenima kad sam imao možda 14, 15, 16 godina, kad bi mi takve knjige bile ljekovite, imam osjećaj da mi ubrzale vrijeme, da mi ubrzale sazrijevanje, saznavanje, da me ojačale u tim godinama.
snagom koja nam svima treba, intelektualnom snagom koja nam svima. To je možda jedina prava snaga koja nam treba i narodu i pojedincu. Jer bez nje nema nikakvog alata. Činim se da bi to prihvaćeno kao ideja nacionalna, da nam treba pameti, ništa drugo ne treba. I malo više individualizma, malo više da ljudi... A pamet ne može kolektivno nikako funkcionisati. To, mislim da je to stalno naš taj problem, ta neka radna etika, ova protestantska koja je prožeta individualizmom, da nam to fali. Mi se stalno zaklanjamo iza nekih grupa, hordi, čega. To je ta ideja da će država nešto treba neka ministarstvo, iz toga nema kruga. Kao što čovjek, pojedinac kad puno jede, on sve deblji, sve bolesniji, ali kad neko stalno još jedi. Sve veći, sve bliži vlastitoj propasti. Nema spasa osim intelektualnog spasa. Niko neće doći sa strane da nam pomogne danas. To smo mi gledamo 30 godina u međunarodnu zajednicu. Ni rodni list nije kotarisala. Tako i danas se mora porodni list kod 81. Muhur, da. 8 maraka, ovo 6 maraka, nakupe tih miliona dijeli. Ona radi opštini da sinovima običan lopovluk iz kojeg narod ne vidi izlaza. A i kako da ga vidi ako ni o čemu ne misli? Kako da misli ako ne čita? Spomenuo si ovaj novi roman, je li on povezan sa ovim što si ranije radio? Nije, ja sam u prvom romanu zapisao o toj svojoj fascinaciji tim krovom, u drugom romanu sam pisao o čovjeku koji je preživio to sve, pa živi gledajući druge krovove, danas sjećajući se ono. U ovom romanu koji sad pišem i danas ću ga završiti brzijih dana, možda do petka, ali ne znam nija dokad. Pišem o situaciji koja je s one strane mog iskustva. Postavljam sebi novi zadatak da idem tamo gdje sigurno ne znam šta je. Da vidim kako ću se tu snaći. Ali u mnogo čemu svako piše jednu sličnu stvar cijeli život. Stil je barem, jel? Stil isti i temeljno iskustvo, temeljna pitanja koja proba čovjek dati odgovor. Jeste, ona su u osnovi ista. Kad sam bio hođa, na neki način je omaž tom ratnom Sarajevu i Grbavici, getu koji je bio tamo. Kako gledaš na današnje Sarajevo? Ovdje si rođen, ovdje si probao svoj život. Da je jedan doživljaj Sarajeva je za mene određen tim stalnim kretanjem autom između mjesta gdje danas živim do preko Vraca, tamo s one strane, do Dobrinje. Mislim da je meni Sarajevo, najčešće o njemu razmišljamo na tom potezu. Iz tog kretanja, mislim da je nastao, da mi je to kretanje olakšalo razumijevanje priče u hođi. Danas kad ga gledam, negdje pomaknem pa gledam slike Sarajeva, iznenadim se kako to lijep i živ grad. Kad priđem bliže, čini mi se da mu fali samopouzdanje, da mu fali ljudi, da mu fali energije, da mu fali temeljnog osjećaja slobode koji je, kod nas nije da ne neko sad došao da nam je nešto uzeo, nego kao da nismo sami sebi povjerovali da imamo pravo na to sve što nas okružuje, da imamo pravo na jedan normalan i bezveznič, da imamo pravo na jedan ispunjen život. Da fali te energije, možda ona povezana s energijom poduzetništva koji čini svijet šarenijim, kreativnijim, dostupnijim, više stvari, više prostora, možda je to jedna stvar koja ga danas guši od onih stvari na koje mi možemo utjecati, na to možemo. To je opet povezano po meni s čitanjem, paradoksalno, niko ne bi rekao da tu postoji neka veza između toga kako nešto izgleda i kako ljudi, suštinska je ta, čime se ljudi hrane, kako će ti koji se hrani intelektualno nečim, kako će izgledati njihov svijet. Mislim da je to. Mislim da Sarajevu fali više poduzetništva, eto to bih rekao. Ali kad se govori, često se govori o je li Sarajevo otvoren grad, jer se to nekako samo po sebi i nameće zbog toga što to nije samo administrativno mjesto, centar države, nego je ono simbolički važno, da može prenijeti svoju tu neku zdravu energiju i na ostatak zemlje. Kako to vidiš? Mislim da nije zatvoreno, ali otvorenost je jedan beskrajan proces. Ona nije toliko otvorena koliko se mi tešimo da je otvoreno. I na kraju krajeva nije otvoreno samo odnos između ove tri nekakve vjerske grupe koje danas postoje. Ona je mnogo
komplikovaniji projekat. Ako bi trebalo jedna stvar, jedan grad da ima, on treba da ima otvorenost. Ostalo će sve doći kao posljedica toga. Mislim da u Sarajevu da se ta stvar, da se defanzivno, ako neko nešto kaže, kao branimo se. Ako ne bude otvoren, bit će neotvoren na svoju štetu, ne na čiju drugu. Neće stradat niko zbog te neotvorenosti mimo nas. Postoje samo dva tipa društava na svijetu. Kako nas je učio Karl Popper. Otvoreno i zatvoreno. Ništa drugo nema. Ali je važno zbog ostatka zemlje, znaš. Jer, mislim, često se ljudi pozivaju na ne znam, kako neki drugi grad, milion puta zatvoreni i od Sarajeva, od svega druga, ali mislim da je to nikakav loš izgovor, jel? Pa to je za njih loše, ako je zatvoreniji, to je, on sebi štetu čini, ne nego ljudi iz Sarajeva često to pravdaju, tu neku poluzatvorenost nečim što je na drugoj strani puno zatvoreno. Mislim da ima tog refleksa defanzive, kao prihvatanje otvorenosti nije tako lagano kako izgleda. Ljudi imaju instinktivan strah od pretjerane otvorenosti, od osjećaja da će nas opuhati. Iz dubokog ljudskog uvjerenja da je svaka dobrota i svaka otvorenost slabost. Mislim da je to. Prevladavanjem toga grad može da postane to što osvjetljava zemlju. Ili da ne bude ništa. Da bude mali grad. Mi po veličini, mi smo mali grad. To je naš je svijet mali. Danas sam pročitao jednu rečenicu koja me nadahnula, Veselinova, kaže Sarajevo u klasičnom dobu Osmanskog carstva bilo 12 puta veći od Dubrovnika. Bio najveći grad između Venecije i Stambola. Mislim da bi to trebao biti recimo politički cilj. Ne da bude najveći grad, ima beskrajan niz tibri tog posljedratnog zločina. Ali da bude velik u smislu svoje mogućnosti da se u njemu napravi neki posao, da se živi, da nema nikakve smetnje da dođe neko iz drugog dijela svijeta da živi tu. To bi trebalo biti politički cilj. A mislim da ima i priliku da to bude. Samo od nas zavisi. Sve što će se desiti nama zavisi uglavnom od nas. Jesi možda slušao ovu posljednju Fazlinu pjesmu 1420? Jesam. I? Kad fali snage. Činim, malo na općim mjestima radi, ali to je, ne znam kako bi ja napisao. Ne sudim nikom, ja samo razmišljam o svojom. Traje 10 minuta, čim se traje dugo. Ja sam vidio nešto kratko. 10 minuta traje, da, ali ponavlja se to. Ali mislim, jeli, ta priča o Sarajevu i opsadi je sigurno vanvremenska, jeli, ona je postala mjesto i opšte kulture. Ja danas razmišljam o svemu tome, nedavno sam pisao tekst o tome iz druge strane, zašto? Da li je trebalo to opsada toliko da traje s naše strane? Aha, to je neko propitivanje iznutra. Kako je to funkcionisalo? Ima stvari koje nisam do kraja stvario, nisu mi do kraja jasne. Ne bi smjelo se više nikad da zavisimo toliko dugo u bilo kom smislu od bilo koga. To bi trebalo biti iskustvo opsade. Sve što prepustiš nekom drugom da riješi, neće ti riješiti. Ja, na kraju krajeva to je i tvoj junak u romanu kad sam bio hodža sam. Mislim, nema, to nije nastalo kod neka moja ideja. Ali je spontano. Da. Ne, niko neće nama pomoći, niti ćemo mi kome pomoći. Mi moramo sami sebi to. Ako ne, što se tiče svijeta, može biti 60 godina neki grad opsedi. 100 godina, može nestati. Niko to suštinski se ne tiče ljudi. Tiče se samo nas. Taj junak, Hemingway je jednom napisao, čovjek je biće koje ne može biti poraženo, može biti uništeno. Znači, ljudi su ubijani, jel tako, uništeni su, ali čovjek koji preživi je u stvari ne može biti poražen. Ne može, ako to neće. Samo čovjekova potreba da se bavi svojim životom, da ga rješava, bez obzira šta na njega ide, mu garantuje slobodu. Da. A kako gledaš na ove nove generacije, pa mislim i ove srednje su manje više slične, koji ima pažnju, zaokupi, ne znam, nema koliko, 8 sekundi vremena, sve što duže traje dosadno i neupotrebljivo. Ima li tu kakvog lijeka? Može li tu šta književnost? Može, se ponovo vratiti. Književnost je pravo to što je rješenje za svaki oblik ljudske gluposti. Pa i to. Mislim da je ta ideja koja stoji iza interneta
iza tih 8 sekundi. Doće neki smislit će sekund ko ono je predvrtno iza zancije rad reklame. Reklame je za sekundu da u taj sekund moraš upakovati. I to će vjerojatno biti, i to će vjerojatno proći. Moj kontakt s tom generacijom je preko mog sina, koji danas ima 20, neputno 21 godinu. Gledajući kroz njega, moj utisak je da nema neke suštinske razlike između mene i njega, između mog i njegovog pogleda na svijet. A drugu djecu tih godina puno manje znam. S jedne strane mi je žao što mi nismo imali dostupnost tolikih stvari koliko oni danas imaju, a ipak mi je više žao njih što imaju toliko stvari, jer čovjek da bi se mogao oduprijeti tolikim stvarima mora biti puno jači. Ja, prokleta mogućnost izbora. Sad ona je postala tolika da traži snage da se odupre. Da se odupre to što izdvači internet iz čovjeka, najčešće kod tih mladih ljudi je potreba za pripadanjem. Potreba da se sviđaš drugim ljudima. To je stvar koja uništava. Ja imam 2 male djeca, ali nekako mislim da će izaći na dobro, da će te nove generacije imati svoj nekakav ritam, svoju neku dinamiku koja će biti drugačija od naše i naravno i mi smo od naših roditelja imali drugačiju. Ali opet na kraju da će uspjeti da pronađu barem onu neku zehru dobra, jel? Mislim da je književnost najbolje rješenje za svaku generaciju, za svakog čovjeka. Da je čitanje jednog dobrog romana, da će roman dobar da će on promijeniti čovjeka, da će ga on odvuče ga od jeftinih, jednostavnih, banalnih rješenja. Pa tako i tu generaciju, ili svaku koja dođe 300 godina. Ono što je dobro napisano prije 200 godina, ono nije dosadno danas. Što god čitaš, ovoga kojeg sam pomenuo, čitaš danas, ne vidim da smo išta pametniji, nismo pametniji daleko. A vratimo se opet na Homera, jel? Ne treba ne može ga niko stići, nikakva tehnologija ga ne može stići. Da. Evo, završit ćemo. Počeli smo sa Homerom, red bi bio da sa njim i završimo. Damire, hvala ti, ja ću emisiju odjaviti jednom mišlju Jean-Paul Sartra koji je rekao čovjek kad je sam, a usamljen je, onda nije u dobrom društvu. Ti kad si pisao roman, kad sam bio hodža, uvjereno nisi bio u lošem društvu. I hvala ti na tome i hvala ti što si ostavio zaista važno djelo za sve nas. Hvala tebi, hvala puno. Živio.